Hello mga dol. So, kantahan na to ni kay daghang nag-request ani balik ko na tong kanta. Katong panahon nga ikaw batan-on, makahilak ka kung makahinumdum. Nahinumduman mo pa ba ang disiplina sa imong magpapa? Kay kanang ikaw ilang kasab-an, kung walay swerte ikaw kalit lang munalan. Ang sakit ginaantos lang, kay ikaw nakasala. Nahinumduman mo pa ba tung nanguha kag santol nanguhag mangga? Nihubagi mong dalong ganog mata sa lampini gintaon, ikaw napaakan. Panahon sa imong kabatan-on, makamingaw kung imong mahandong. Kadali lang sa panahon, tungod kay ikaw may edad na. Ang santol mangga nga gisak-an, giuling na sa imong silingan. Katong panahon nga ikaw batan-on, makahilak ka kung makahinumdum. Mga batang 80s, 90s kasagaran ni no? Mga panghitabuah. Ug dili na gyud mo balik katong panahon nga way usong gadgets. Tumbalata ang gikalingawan, bahay kubo siya tong ang dula kasanggaran. Karon kay pagkalahi na, dula sa cellphone na ang tirada. Ang ubang barkada malimtan, tungod kay ikaw may edad na. Sa pagtuyok sa panahon-pohon, ikaw senior citizen na. Katong panahon nga ikaw batan-on, makahilak ka kung makahinumdum. Kumusta tong mga natawag kuanda? Mga 70s, 80s, 90s. Para nato ni nga kanta. Kadali lang sa panahon, tungod kay ikaw may edad na. Ang santol mangga nga gisak-an, giuling na sa imong silingan. Katong panahon nga ikaw batan-on, makahilak ka kung makahinumdum. Salamat. Pakishare mga dol sa video para tabangan lang po ko ninyo. God bless and bye-bye. Thank you.